Y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pero no le daban importancia. Los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Selako junkerra, da, harin terrangadean, dari kanpaka estu unioteraz dizinen peligro. Dramatiko ez izen ikustea abiatu zantin dute, erratako zelan egozan zuten bastarra guzti, bai horro kurtzen hasi. Eta plazako zera dino, bai guan egon zizan, 1000 bomba izen diaria. Y salió el cielo, salió, Ahí le he tenido en mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado. Horren esplosiñagaz, beran itxakon paseu zebez. Baina alabatxo ekioena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Gizona hil. Que sobre todo que tiene que haber paz. Eskerrik asko beste behin, June Agirre eta Garazi Arrese koreografia berezi hau gaurko egunerako prestatzeagatik, sortzeagatik. Mil esker, Eneko Arraibiri ere musikan asketa unkigarri horregatik barrua mugitu digu benetan.